खुरमजर SKTV एमग्री पुनः पुतराम नौकचरी SKTV की न्यूज़रूम लाइव ता मयाम पुतराम नौकचरी मिकुप खरगी ममांगदा राहुल गांधी जिरीबाम दा मिकुप यामना तेनबा मिकुप खरगी दमकता यौरम में अदुगा कोई रिलीफ सेंटर मदसंग मतुंग दा अमुक हनघरे सिलचर की एयरपोर्ट अदुना सिलचर एयरपोर्ट तक अमुक इम्फाल एयरपोर्ट मिकुप खरगी मनुंग दा थुंगलरगनी अदुना जिरीबाम दो रोप मतमदा कनाम तक इंटरेक्शन तोरम दे मीडिया दसु एनी फॉर्म ऑफ साउंड बाई ने चिंगबा माकी ओबो ओपिनियन थमम दे ओनली रिलीफ सेंटर द लेबा मियोसिंग उनरमगा दम खनखरे अदुना जिरीबाम की करी सिचुएशन लेके कमाई तौगी हाबेगी मतंग सिदा डिटेल रिपोर्ट थमिना हुजि मांगदु उचरिबा विजुअल से महागना जिरीबाम द यौरखिबगी अदुम नो विजुअल दुनी अदुना कोगी मिकुप खरगी ममांग दे पुंग तराम थोय तारम दै स्वाइ सिरा जिरीबाम यौरखरे अदुगा जिरीबाम यौरबा मतुंगदा कोगी रिलीफ सेंटर दा लेबा मियोसिंग उनरम मतुंगदा अमुक सिलचर की एयरपोर्ट हनग्रे हबता अदुगा मागी ngasiगी आइटनरी हबतारे महागना मणिपुर लाखपगी खोंगचेपसी अहानबा मतमदा कोगी दिल्ली दगी फ्लाइट लाबा मतुंगदा सिलचर दा यौरे सिलचर दा यौर मतुंगदा सिलचर एयरपोर्ट तगी फुलारथोल फाउबा हाइदि कसार असम की कसार डिस्ट्रिक्ट मनंग चना लेबा फुलारथोल दा यौरे अदुगा फुलारथोल ला मतुंगदा फुलारथोल की कोगी थलाई हाइरिबा कोगी थलाई इन हाइरिबा अदुम लबा रिलीफ सेंटर दु लेरिबा मियोसिंग अदुगा ngahak unarmle madu unar matungda fularthol dagi jiribam phauba by road ta gari da yor matungda jiribam da jiribam gi relief center da leiba miyosinga unaramle aduga jiribam dagi directly again silchar airport ta hangre aduga silchar airport dagi hoji meko khari matungda imphal airport ta thunglargani aduga imphal airport dagi mathang makha chatha gibo ina ko gi by road ta churachandpur amuk chalani aduga churachandpur da chalro matungda moirang da by road ta muhalagani aduga moirang dagi amuk imphal da by road ta mulakani aduga imphal da कोई राजभवन दा गवर्नर गा उनरम लब मतुंगदा ngasi amuk imphal airport tagi लखनऊ ताना चखी गदौनी अदुगा लखनऊ तगी रायबरेली दा ngasi रायबरेली दा स्टेट अगुनी हाबगी मागी ngasi की नोम की ओइबा डिटेल आइटनरी हाब तारे मदुने अदुना ngasi की आइटनरी की अहो बसरु दिल्ली टू सिलचर की खोंगचेट लोइग्रे अदुगा सिलचर दगी हाबदी सिलचर एयरपोर्ट तगी फुलारथोल दा लेबा थलाई एन फाउबा मदुगी खोंगचेट लोइग्रे अदुगा थलाई एन दगी जिरीबाम दा लागा जिरीबाम की मियांग उनबगी खोंचेसो लोखरे तो जिरीबाम दगी अमुक सिलचर दा हनखरे सो मेको खरी मनदा इम्फाल एयरपोर्ट अमुक योर लगने अदुना जिरीबाम की को ये करेस्पोंडेंट डिस्ट्रिक्ट करेस्पोंडेंट रोशिमला लेरे रोशिमला गमवरी तौजगे रोशिमला खोंजल ताबिरब्रा रोशिमला ताजरेरा ओके रोशिमला ngasi जिरीबाम की राहुल गांधी की खोंचर है बता रहे मसी पुंग क्या दो इधर योरमगा पुंग क्या दो इधर हनखेमना तराम तो मखा दो इधर हनग्रेबी पाउदी फंगी डिटेल है जो महान लाम मतमदा करम बा रिलीफ सेंटर तो लागा उनरम बा करी तोरम है तो कितने तब्दील रंग तराम थोई ताजु नहीं दा जिरीबाम की मेन टाउन दा थुंगलर मयाम जिरीबाम की वेस्टर्न गेट थारिबा दुगुंबा यामना सना थोंग असि दा मया तराम ओक्सगेना मयामना खौरांग नाइरग लैरबदु फावबदा राहुल गांधी ना गाड़ी अदु खममदना जिरीबाम की रेल अखोगी जिरीबाम हायर सेकेंडरी स्कूल दा हांग रेल कैंप सि लगा नरम दा फमदु डायरेक्शन ओके नेशनल मीडिया याउना मीडिया पर्सन अम को संहन जबिदा मनुंदा रिलीफ कैंप की मियोशिंगा वारी सानरबा मतुं पुंखाई मुक वारी सानरगा जिरीबाम की प्रजामिया अखोगी जिरीबाम हायर सेकेंडरी की गेट ममांग सिदा राहुल गांधी की मूवमेंट अमतबु थेंगनजगे हेदुना याम खौरांग नाइरगसु मयामदा इंटरेक्शन अमु तौरमदना महा गाड़ी दा तोंगलगा अदुमाय सखिबसे जिरीबाम प्रजामिया ने यामना पेनदब अमदी ओइदि रास ओके आदि पुंखाय अमगी मनुंगदा मा अदुमक हनगेर हेबतारे कोगी थलाई इनदगी फुलारथोल लेबा थलाई इन हारिबा थलाई इन असिदा यस थलाई इनदगी सिबोगला आमे अदुगा जिरीबाम हायर सेकेंडरी स्कूल दा लेबा अदुम लब रिलीफ सेंटर सिदा डायरेक्टली संगे अदुगा जिरी घाट सिदा खोगी जिरी गेट ताहेब तारे मयाम नंगाई बनी अदुबु राहुल गांधी हारिबा मियोसिंग असिगा अमत इंटरेक्शन तोरमदना ओनली डायरेक्टली जिरीबाम हायर सेकेंडरी स्कूल दा चंगागा जिरीबाम हायर सेकेंडरी स्कूल दा लेरिबा खोगी IDP सिंग है बतारी इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन सिंग उनरम लगा मफम अदुदा मीडिया का इंटरेक्शन तोरम तबा अदुगा मीडिया फब मनुंग द चंगदना उनरम लब मतुंगदा आइदी IDP सिंग उनरम मतुंगदा महागदमक कसार गी अखोगी सिलचर गी हबतारे सिलचर गी एयरपोर्ट अमु हनग्रे हबगी वफम ने खोगी रोशिमला ने थमरि तो रोशिमला मनुंग द लैबा खोगी राहुल गांधी का उनहौ बा हबतारे हायर सेकेंडरी स्कूल मनुंग सिदा लैरिबा
IDP sing makoi ga wari sana bagi tanja laigadra kogi Roshimala gi network se nong chubna raga kitang nungai badi wali yes makoi na phongdor huwa pham kari kari di lai natraga makoi ga wari sabira ga su khara hena maik sengdo male kari kari wari sana ke ba kari hangamba kari haram badu kitang thambi Rahul Gandhi ga direct una hoba myo singa una bagi tanja dusu laujage ras okay ima kan Rahul Gandhi Roshimala Aku na mas work Rahul Gandhi aku na mistake jadi ada ai si kala gin ada ai lamdai kuno gin na chere ayam ko mai do dan aku ana ada ayam masih okay Roshimala imana ngai bu wadu yam taning mane do mayek seng da bana mar moraga hadi audio se tala la ai habtare aduna amuka reconnect tonu bi tanja dalu jage cherak sidai Congress bhavan da leriba Premchanda reconnect to jage Premchand ga wari saringe manung sida Roshimala gi network se mayek seng na bu honabiu Roshimala khonjel tabiri ko ta okay audio se amu Roshimala gi seng bu male aduna Roshimala ga imam ga hadi Rahul Gandhi ga direct wari san hoba koi mio yama ka haba tare imam ka ko Roshimala ga wari sabiri hoji miku khar gi mamang da sar mo wari do audio se mayek seng da bana mar moraga ai marak ta thacha bani adu hoji mai amuk senge aduna Roshimala ima ga amta wari makok te hobude ong sabiro na ON from jare apiji eno haide ai de kun bini ai ma ai ne chobi ta ina ai ma do gi maka mai mai Roshimala audio se lotion mom khang dre Roshimala hanji chi security matik chana okay yare security matik chana tara basa tare ya security matik chana bibi da bagi akwai security matik chana thambi bagi akwai simana akwai thola matung ngai lung thang dai akwai jung kai loi na lamdai kono ga jung yang de mai ta dok pi gre ana hai bana ba adona sara hona lo akwai na ai na mitero na hai bana sara mu hangjare ase mai chi kara gina hang ba ai na ase mai lamdai kono gi ne loi tum na akwai kun puna mai tha gre adon jam no ngai ta na aku dan hai re adogi pai aji yum sa da ko pagi jum cha ba ko pagi dudi akoi athubida security semate cha thambirani jum kai do cha laga sabiraga no se sanna bagi akoi shanti leba pame akoi na hai bada ado athubida ma chu mathak tong bada chalaga ada paramenda ma law jaru rage ado gi law ra matin da no chu chang na bagi de akoi sila ga na da ma Rahul Gandhi ma sa ma na ma sila amanung da sambe la hai da amanung da chang bai de Begra da hali chang bagi di ma hai de na akoi che pusala chang bagi di ai athu bida security tawra ga jum kai sabi raga ada thammani hai ako de mo sambiu bagi hai gi bale de lekin sa ningi kem de sa te gi chang bi wadi di hai gi bre kari gina na mo na hana de chu Imphal na mo akoi chi tanja se jam na lobi de akoi sigai che lele ke me am lai chi ga ni na ta bida secondary se ta Roshimala khonjel amuk tat khre aduna network sing ase nong chubna mar morega Roshimala gi si amna maru oiba yamna crucial oiba dum laba Roshimala gi ai bom ni sambiu hai gi bra ha sai bom ni sambiu ga di hai gi mu kai chai ki hai ai gi jam loi chai hai ore adona ko ji chang du ma ji ko hai ho de kum khai ai di sabra tai ke diram atai gi jo hai lai tambagi nganjinga jiki education gi nganjinga moi na jadi asa gi engineer wani bada wani gum bai jo jabi lai tambas kramasina moi ji picture mangi hana ni ma chade wani lai tambai ko mangi na da moi jo ne jo ja buda chinbe da ane ya den ba gi mana na ko sa gi sin to birani kai na hai gi adugi de
dung kai người chu thằng là security chu mate chan at di bagi adu chu ma parliament da hijack aje Okay, punghai ama Rahul Gandhi na Jiribam Higher Secondary School da leiriba matamda miyam ga wari san hoba aduga wari sabgi tanjasi yam sang na phangdu bai tare dubu miyam nadi makhoi yum kai mai loi thadok bigre aduna koi leibam leitre habagi wafunu singu phondok kibagi paudamni hujik mafum aduda relief center da leijaba Jiribam Higher Secondary School da hangliba relief center sida leiriba ima mana koi SKTV da phondok pirba paudam hai batare aduga Rahul Gandhi sing asi Delhi dagi Silchar da thungare aduga Silchar dagi yam tuna Pularthol da leiba adumlaba thalai in hariba mafam masida hangliba relief center hariba relief center asida briefly lerama matungda Pularthol dagi Jiribam tana lakhre aduga Jiribam gi gate manak sida leiriba miyam nam hakpu ngakta orsu unajagi na khanjabane dubu unaba phangdana adumak Jiribam Higher Secondary School koi baupara manakta leiba Jiribam Higher Secondary School ha da baupara da leiba habtare Jiribam Higher Secondary School asida hangliba relief center da directly changre media singasu interaction tawbugi tanja phangogdre duga media mayamama manung da changaga manung dagi khoi video coverage na chingbagi ningtina tawbugi tanja ju phangogdre ha si leiriba point sidagi manu hanjana changbagi tanja du phangogdabna mar moiraga kari kari wari sanagi bno habagi khoi live footage ha ga tarantar recorded footage dumadi madugi kitang awatpa amadi lere nevertheless hoji khoi hairiba Rahul Gandhi ke khongchat asida mafam madu da leiriba internally displaced persons particularly from Lamtai Khunau sida yum se loina mai thadok pikra bani aduna Lamtai Khunau dagi lanjengna raga laga mafam asida leiriba ima amana Rahul Gandhi ga wari sana ubagi wafum kharadi phongdok pirakre dubu yamna mayek sengna detail da wari sana bagi tanjadu madi phanghongde habagi wafum duni aduna Rosimala line de leibiribra Rosimala gi se network ketang nuai tabna maram oraga कोई वारी सानबगी तंजाजे फजन लौबदे ngamdre dona Rosimala khudak ta amu reconnect tawbirkane habagi thaja bagal loina ai makhata na koi PCR nasu Rosimala ga reconnect tawbina ba koi contact tawbina ba ningsing jari lorna hujik mahaki ngasi gi Rahul Gandhi gi Manipur gi visit ahan boi Jiribam da thunglaba matungda hujik Imphal airport ta mikup khargi manungda thunglargani maruina schedule gi matung inadi Jiribam dagi pung tramathoi कोई Jiribam dagi pung 12 minute nifu mangada chakra matungda koi airport yaugadabani aduga pung amada Silchar airport yaurgani aduga pung amaga minute taraga manga sedagi Silchar airport dagi flight lakpana Imphal da pung amaga minute nifu manga 1:45 to Imphal da thunglagadabani that is the schedule time hujik taramathoge minute yankhai nipan chale aduna already mahaksi dum Imphal da yoromba yabagi othokle redon Imphal gi airport le riba khogi Pawmi sing suri connect on bagi tanja julog jage loina khoi tongan ba mafam sing sida key point sing sida ngasi chaka da mafam sing sida leiri ba khoi SKTV gi Pawmi sing khoi mathang khoi updates miyam da thamna bo hono jage aduna pung amaga minute tara manga dagina pung amaga minute nifunga phawbada Imphal airport ta thunglaba aduga Imphal airport dagi makhata na by road ta Churchanpur da chatpa aduga Churchanpur sida pung ahum makhaida yobugi plan ni habadi pung ani dagi Imphal dagi chakhraga pung aniga minute kuntra manga sida koigi pung ahum makhai habatare pung ama makhai changhala balambi sida duga Imphal airport dagi Churchanpur da ahum makhai da yobugi plan se schedule time ni aduna pung ahum makhai dagi na koigi pung mari phawba pung hayama koigi relief camp at Mandap Tuibong hari Tuibong gi Mandap ta leiriba Mandap hari mahum sida leiriba du relief camp asida habatare unaram matungda amuk Churchanpur dagi Moirang ta na punghai ama changna amuk laktore pung mari dagi na mari makhai boxida Moirang da yoragani by road tane lakto se duga mari makhai dagi na koi manga fawbusi Phubala High School Moirang da hangliba adum laba relief center sida changlaga mafum adu da leiriba relief center gi miusinga wari sanaram gani aduga pung manga dagi Moirang dagi tholokpasina pung amarom changaba matungda koi Imphal yogani habadi pung tarukta ko Imphal yorgani manga di tholaga tarukta Imphal yor matungda pung tarukta gina taruka minanifu phawbasi Raj Bhavan da governor Anusuya Uike ga unaduna wari sanaba aduga madugi matung tarakpada followed by press ta koi interaction tarongani habi hum dunia duna pung taruka minanifu gi mamang choi sida habatare koi Raj Bhavan da press ki koi interaction amagi tanja amadi ado aida phangani
aduna madugi timing hai tar pung taruk tegina tare phaugi marak sida Rahul Gandhi na mahake lai ba khongchira sida mahakna Manipur gi miyam da kari tamningba aduga mahakna sidagi chakhraga kari tawgadagi haibna chingbagi wafum sing adu natraga media na hangba if time allows and if Rahul Gandhi is interested to answer some of the questions from the journalists of the state ki journalists singi wahang sing mahakna pakum pibagi tanja phangba matam leiba taragadi madugi media ga interaction tawbagi yamna nungai ba session amasu madai du da legaduini adubo matam si yamna tienba aduga magi itinerary si ki magi schedule si yamna kungbana maram moraga media ga yam sang na wari watai tawdana Congress ki atraga Rahul Gandhi ki stand karino Manipur ki crisis asida only IDP sing internally displaced person sing relief center sing da leriba mako ki awaba sing yes that is very crucial, that is very important, significant, and it should be reported and it should also be discussed in the parliament so that these people can go back to their original places as soon as possible with justice, with dignity. Aduna hairiba mayam sing asigi matang da wari sanaba have say very important, and Rahul Gandhi has been talking about the people in the relief centers and the failure of the state government and the silence of the Prime Minister Narendra Modi, but eventually on 3rd July, 3rd of this month, Prime Minister Narendra Modi spoke about Manipur in the Rajya Sabha for around 6 minutes. But after that speech, or after the speech of Prime Minister Narendra Modi in the Rajya Sabha about Manipur, whether Rahul Gandhi will be changing his attacks or his way of attacking the government, that is something we have to watch. And as far as other issues are concerned in Manipur, for example, the issues of illegal immigration, the issues of NRC, the issue of suspension of operation, and issue of drug trafficking and poppy cultivation, all are important issues in addition to the failure of the state government. But Congress is repeatedly focusing only on two issues. Number one, the failure of the state government, and number two, the plight of the IDPs. Both are very crucial, both are very important, but other issues are also very important. For example, illegal immigration, for example, suspension of operation, for example, NRC, for example, drug trafficking and poppy cultivation. All these things are very important issues, and Congress must have, and Rahul Gandhi must have a stand on these issues as well, other than state's failure of the state government and the plight of the IDPs in different relief centers in Manipur. So aduna hoji akoi gi paumi mathang koi chang baunare maruina koi Rosimala amuk line de lere aduna Rosimala gi visual su live lakpa hore. Rosimala yes ngasai sana ki wari do kitang network nungai tabna maram oiraga imana tambi ki wari sing adu mic sing busu kitang wal hore, but Rosimala di mapam adu imaga wari sahubani na imana har ki wapam sing adu amuka hanna koi SKTV yang bir miyam da thizan ongtang thambiyo habatare Rosimala na. Yes, Rosimala. Koi relief camp de lere be ma singa maruina unagi bada Rahul Gandhi na haibiram base koi mai chaga laiba yum mai sa pad chenthoi relief camp de lere ba singsida athok matamda yum sabiraga changnabagi damakta amadi security ahiba security piraga mafam adu da changnabas ki damakta akoi parliament da puthogani athuba matamda puthoksaruge haibagi adugumba thajabadi pirai haina akoi relief camp da lere ba ima singna di phongdomi adu thoidokpa nungai taba amadi phongdom ba khaktana tana atopa assure pirakpa adugumba di hoji phawgi on di leiti haina mogi relief camp da lere ba ima singna phongdori ra adu relief center adu da habadi Jiribam higher secondary school ki relief center adu da punna mi kaya muka una hobagi haidi wari sana hobagi tanja phang hobu jana only ima dudang phang hobu jala ata idi thoidong no wari sana bi tanja phang hobu jala matam yam tien na dumak ngak tong unara ma du macha khibra kamai tawi Rosimala Rasma ki se yam just a name se ki lambagi mong da yamna mikup ang bhaw da hairam bagi adugumba hairam ning bagi apam se prajana pambane adugu prajagi mamang da thoglaga khutphau ba hairam bagi adugumba matam pidana hangi basida mahaku khawang na ngaijerang ba praja miyam da adugi matik pen da ba amadi oigi hairiba khungsa da sina akoigi praja miyam da amadi praja gi pen da bodo thamaning ba miyam am sulai loina na
Jiribam Higher Secondary School relief camp ima sing khat unaraga sakibasida atopa for example koigi lamtai phuno Borobara subdivision ki lamtai phuno fakta nattaba atopa relief camp su atopa khundagi selak basu leiri hariba ima sing su makoi uningbagi apambadi leibani adubu hariba secondary Jiribam Higher Secondary da hangliba relief camp si maktada lakani haibani na koi lamtai phuno dagi lakiba Miyoi sing aduga Jiribam ki Vidyanagar multi-purpose sport complex ta tangje famlo riba relief camp ki ima sing su mafang asida khara di laga una howi haiba adugumba paudi ima sing na pungdorei adugu inmate puna makka una bagi loina tongan balikai sing ki inmate sing du una hobagi tanja du phang idri okay adubo Jiribam ki koi bau parada leba Jiribam Higher Secondary School ki relief center sida Yoroktergi mango inena mahangna silchar the hek thongom matungda silchar the fular tolda lai aduga fular tolda leba thalai in hairiba relief center adu dasu koi changam me habtare aduna thalai in sina lairiba relief center sidu su yang koina leram ting hang leram mane aduna mapam adu da lairiba relief center sing adu dana habtare karam ba community ki music lai banok mapam adu ki pau kari phangbadi lai roshimala raf maruan no congress leader masu unabagi tanjam phange masi wanga wari chanabi tanja do han logjagira yes to popular ni tamo tajai tamo okay popular Rahul Gandhi Jiribam joram me adu Jiribam ki miyam dak tang nungai ta bakara wafum khara lai habtare ibam Jiribam ki get ta mayam ngai na bang haktang werga su iban khutang harmaga su una hogadra habagi thaja baduma mayam mange habtare aduga maruina media fraternity sing Jiribam ki at least one bite or so hiram gadra media interaction tarongoda have nemadu su phangawdre and also manung the changaga even video graph ta hogdana mahak na mayam una badu phawba adi khoi video footage la hobagi video recording thobi tanja su phangawdre haitare so it was a very brief visit at Jiribam di amna tien ba oina lamba do na mayam hojik fail tawri se only name sek ke damakta Jiribam da sangam abra habagi nungai tabam la kamai respond to meaning popular no tamo it was a very short and sweet visit habitare tamo madam di every Jiribam prajagi voice khuding Sri Rahul Gandhi ji na taraga chatki Jiribam da hujung lai riba samasya khuding Sri Rahul Gandhi ji at the same time state ki khoi senior leader sing former CM Paung Ibobi yauna party president honorable Mega Chandra yauna makoi da fazana clear cut oina praja sing na thambagi adom khudong chaba ma di phangi tamo ai sam manung da lai jai oi photo ka pakota security reason na madu khudong chaba di lai gi de adom oina ma clear cut oina madugi paudam duma di thammaga taraga mahak chatki tamo okay adubo koi popular di koi congress ki worker amo oina su manung da changaga kari wari watai tawna ki ba habagi haipet briefly idea khara dum lebiram dong male kari wari sanapi ki aduga miyam na kari pen da ba nungai taba tawhaning ba phongdo ki ba leiba aduga Rahul Gandhi ki maike degi miyam da piram ba thaja basing se briefly kari thambi ba ya imai ben sing na meno in haiba se ku macha sing na di paipan sing na meno in haiba se tamo hana ki moi ki lai de ba yum sing du da ning tam na hanjan jaba adagi hana ki normal life te hing ba at the same time security ki problem asi matang di mention bi aina do maina hai ki aduga Sri Rahul Gandhi ji na leader of opposition oina ahamba official khongchit oina Jiribam Manipur da choose to bira lakpi bisi amna pen ba phongdoki aduga Sri Rahul Gandhi ji amadi state ki leader sing idea congress ki leader sing lakpi raga Manipur ki chief minister ngasi bawa lakpa ngamdabagi madugi nungai taba madugi khoisaunam te praja sing madu su paudam gi aduga Jiribam gi lairiba problem hai tare hospital gi lairiba problem adudagi security gi lairiba inconvenience mayam je praja sing na Sri Rahul Gandhi ji ta thamge do Sri Rahul Gandhi ji na state ki leader sing da su sinara matungda assembly da madi parliament ta su madu anadai su pukhatuna lai makhatana hena pukhatna na bigi damakta adugi achetpa commitment adugi achetpa thajaba do pibirami okay popular Rahul Gandhi ki ngasi ki only one day gi yamna tenba amadi yamna thu ba haitare quick oiba dum laba short and sweet yam phajaba apum thambi khare popular na short and sweet oiba visit amakangni adubu atopa Churachandpur boiro Moirang boiro atopa mafam singdi mamang da lamba June gi tang kun gamapan kuntra da lamba matam da 2023 da unar me habtare adu Jiribam is the new epicenter of the crisis is anu epicenter ni natraga second epicenter ni haina riba Jiribam ne aduna Jiribam se ta kitang detail haidi if mahangna kugi lok sabha da boiro national media da boiro pukhatpa matam da hairiba anoba edition amala iba Jiribam da even chief minister phawba lakani haina honar maga lakhi da ba adu Rahul Gandhi masamakti yorami ni adu kitang detail oina atop center su khara lairi
particularly boro bekra na chingbo mayam na changbang amna to mafam sida changhan imgi apam balai have tare aduna ngasai churasan budam hobi hobe sakire hore mo more moirang do hobe be chalani aduga mo raj bhavan da mo hobe hobe lani aduga media gu na bi tanja duma pandi palli du yam kana phangdo man the tratun hobi hobe to Jiribam da kitang sangtak na adi pung ama ni leramba yabra have you wafum dani kamai thami bi tamo si Jiribam da ko youth congress ta chong tang sinabirami yes plus Jiribam block congress committee lady PCC member lady aduga state ki leader da ju masi meno ina yengsana na bi damakta masi da focus tawna na bi damakta Sri Rahul Gandhi jina adugi akan me instruction na magpidiren tamba ai samak sa ko lady working president mingoy na panjarab da paung debra ta kumante mahak lady akoy handri na akoy makata na hairi bum pham sing se ngarang zu raw na machallu re do makata na akoy chat pa yana na bi damakta sem sa ta tawra lai jari tamo okay akoy congress ki MPCC ki youth ki bo oiro adoga koi working president bo oiro adoga youth ki president isama koi bopilal lakpiri adoga koi working president MPCC ki oja de pratasu Jiribam da leiraga tungan ba situation sing haba tare maru ina relief center ki situation se assess to bi habi hom duni adubu yes koi MPCC na to bi butu ki mathakta Rahul Gandhi la mani na ketang sangna miyam na interaction to bo phangadra ana ko Jiribam su anouba edition amo oiba hana thom badu dagi anouba chapter malakpa duga ngarang maksu numidang nong mai kapsel bagi paw na chingba leibani na Jiribam sida khara hena lebiramagadi haibu yohum duni but security point of view daksu kitang chingna badi kung khara su lerdo mali aduna yes adubu laiba conscious gi overall oiba hedi Jiribam visit haibutare uji Chursanpur visit su tawduri Moirang visit su tawduri aduna briefly loi chature bullet train gomna yam thuna super fast da mafam sing hatang changam doranga sai su thalai da pular tholda thalai in dang hatang changame adu mu kogi Jiri higher secondary school da su hatang changame aduna hatang tawbusi miyam da kitang pena da bam lai rudrasin tamo masi ai ngasai panjagre a very short and sweet visit overtabu all the voices of the people madu mayam du Sri Rahul Gandhi ji na taraga chakki Jiribam gi leiriba or issue makai praja sing na phungdok pai khudong chaba du maphangi madu gi voice tuma puraga chakki bani tamo okay thank you so much Popilal kogi thank you yes yamna ningthi jana Jiribam da leiriba Jiribam ji yang bi bagal wena na paudum bi bagal thaga chari yes Rosimala na wahang amang bi ba male yes Karibam Asamgi Markulian da Jiribam da kita kiba religion mama hange na sidu changami habi paw sai yam sumo kham no yoi kyamu mi habi kita yam chume maram di ma je silchar da taraga silchar Assam phawra lakpani na Assam da su somdagi eno toraga hangi relief camps to madu akhu imi ngaktani dana ko he is the leader of India leader of opposition aduna each and every section do ana changba yabum kai changama ga dum una bi kudong chaba ma lawrame thank you very much thank you okay koi Jiribam higher secondary school da hangba relief center sida laktrange mangoi na fular tholda leiba thalai in hariba relief center sida thalai in se koi gi Rosimala na haiba de Markulian na haiba mali Rosimala koi itinerary da irakpasi adu ngasai visual akoi ni uja hopase thalai in fular tholai na fular tholda leiba thalai in da hangba koi gi relief center sida Rahul Gandhi sanga me haiba gi visual akoi ni uja howe aduna Rosimala na haiba na Markulian na haya aduna Markulian haiba area se ka fular tholgi thalai in je ka mafam se samana bo idura Rosimala ras oidoi ni mafam je akoi main moi local name da akoi Markulian hairaga khangna ba Lakhipur sub division gi manung chanba adugumba Kasar district ki Lakhipur sub division gi manung chanba village sama thanira hairi ba mafam sida Jiribam da ki chen khiba aidi lanjela ga chakhiba adugumba maruaina mar yauna kuki proof singna changje pam lawrga leiba adugumba relief camp makhal amanira okay mar yauna tongan ba community singi kuki gi proof singna habtare leiriba dum da relief center ni ngarang numidang khoi nongmai kapa gi pawa masu legi habtare Jiribam gi oina Rosimala so Rahul Gandhi gi khongchet ki mangoi ne na nongmai kapthar ki ba maru oina khoi gi phaitol khul lengang pukpi ga thangnana leiba phaitol khudai kapak pada gular tholom da khara nongmai paisale haber maina kitang pauta tasengna attack se kamapung kya da khibra kamai to kitang detail thambiu Rosimala ras maru ni si ayu oigada banenga haiba maki yadre nasi ayu ahum taba dwai da koi gi mama su khut aidi nongmai kapsila tre aina paune isu thoki ba koi gi pura Jiribam district ki manung chana leiba Jiribam district police ki naka check point haina khangna ba Tamenglong district ka yam na
sorokna akhoi district boundary oidiba adugumba mafam aduda ngasi su akhoi pung ahum rom taba daida haiba checkpoint aduda uki khulai pai basing singaba singna akhoi nongmai kapsak padagi makoina akhoi phangba report ki matungina haiba nongmai kapsak liba nongmai se maroina akhoi automatic gun ni haiba adugumba chingnaba mayam maroina public singna su yamna akapang naidana kapsalak pasingi makhon tagi basu public singna su phongdo kiba leire adu akoina phangba report ki matungina su hairiba nongmai si akoigi automatic oiba nongmai ni haiba adugumba report su phangjare hairiba nongmai si masing khangana kapsalak padagi akoigi masing khangana kapsalak padagi hairiba thogok si thoki bani adu thogok asida khut hanadana ngahak minute khara khut thokna khiba adugumba pau leidi aduga hairiba lengang ko pe si thangna leiriba Gulathol Kaikil dagi akhoi ma mayam na pullaga hairiba mafam asida mamangi chahi marongi mamdagi akhoi security ngam silaga leiba adugumba khunna sidagi karana hairiba khulai paiba singna nomai kapthara ibano haiba si yamna pendabadagi ima mayam thoraga Assam Rifle gi akhoi CEO da su adugumba wahang kaya hangki loinana mamangda akhoi haziki checkpoint asida kuthongnaba matamda ima singna Assam Rifle li haiba adugumba Assam Rifle gi CEO na claim tawgiba adugumba leibadagi handaki asida landabida akoina chalalaga ngasi jun akoigi nongmai kapsagi si karigino haiba adugumba public singi adugumba voice kaya amasung ngasi Assam Rifle CEO da yam kana tungki aduga Assam Rifle CEO na su makoi free oina movement pibiu akoi mayam gi damakta thabak taw jage manakana ni mak michang ni khana idana haiba adugumba Assam Rifle gi CEO na thamlako wafam su lai gare ras maruina ngasi gi thodok si Jiribam public singna yamna launa base akoi gi ngasi gi Rahul Gandhi lakani haiba pau se tabadagi maruina Jiribam prajaga unadanaba adugumba lalong amara haiba gi adugumba mayam gi Jiribam praja miyam da yamna singnaba adugumba lalong amani haina jikana launari maruina hairiba nongmai kapsalakpagi thodok-sina ngasi Jiribam da mi tinbagi sangsi watli haina akoina launari ras. Okay. Rahul Gandhi ki khongse sigi mangoi nana nongalam dai phung ohum lom taba so isida phaitol dagi nongmai kapsalakpa haibitare hana nongmai kapsalakki ba mai thadok ki badum laba lengang pokpi gi police ki checkpoint habita naka sida amuka hana attack torkib na habne du rosimala koina gari khara maru ina koi gi rakshak haiga dar koi bullet proof ki gari da sok pa khot pa habita re nongmai maru phaujan ba dum na singba arga tire puncture no oiba singba khara su thengna jai kari asok apan kari yauba report lei asok apan se phaitol romda asok pan yau haiba haite ti ta gi adu kadang phoba sumbano haibadi hauji phogi ne khangba ngamri adubu hairiba nomai kapsapagi thodok da Assam Rifle na phaitol lagi mioi ani phare haibagi adugumba paudi phange hairiba phariba mioi singasi hauji phoba police station sinaраklabra haibadi hauji phogi oina khangba ngamdri adubu hairiba nu akoigi nomai kapsalakpa thodok asida akoigi maroina fire brigade ki gari mingsel mamang mingsel kaigiba adu tanatana akoigi bullet proof gari dasu nomai maru kya na pamdana minchen kaiba do silencer da powdu chakibagi aduna gari thobda problem oiba adugumba kaya so pan gari ke so pan kya di yaw gi adubu police personnel amadi akoigi prajamia da so padi yawde adubu hai bapung ahum kon dai da kapsal kiba nongmai asina yung maru oina lengang ku pida leiba yung khara da nongmai maru pai phaujala aga yumda nongmai maru pan badagi kon mafam adu da leiba ana ek yawba han kayama akoigi pakhanabadagi puthokna rakhiba adugumba di leigira. Okay. Huzik Rahul Gandhi miko kharagi mamang dala amba duga huzik hankhre tun Imphal airport yorakre habitare duna huzik se makhata na ina Imphal airport ki tamna chakre duna huzik se pung schedule time matung nadi already Imphal yoraga Imphal dagi Chorchan purchapagi sem saban taka chapa horomngani habagi report tuni huzik bhogun di madugi chapchaba report lakre duna huzik se aina Rosimala da maru ina Rosimala mafam aduda ngasi Rahul Gandhi ko unajagani ana ngaijaramba imai ben ahlaman mioi sule rangoni habtare koi Jiribam gi mioi wari sabgi tanja so logjage mioi wari sanago dang tu sem sabiu marak sida ai akogi Manipur Pradesh Congress Committee MPCC ki office oriba Congress bhawan da leriba Benson ga wari sabgi tanja so logjage Benson so live ta lere Benson MPCC ki
कांग्रेस भवन दा होजे करम फिल्म लेरी कांग्रेस भवन दा राहुल गांधी लांब याबगी प्लान लेब्रा केनो दा अखोइना उजरीबा होजे बावदा थोलकपा मीडिया दा थोलकपा आइटनरी हाइब तारे माना कराय कराय दा करम पुंगफम दा सकदगे हाइबदुगी आइटनरी यंगबो मतम ददी राहुल गांधी कांग्रेस भवन दा लाकपगी के प्लान जमा लेते अदुबो हुजी हुजी कांग्रेस भवन दा करम मोंग दा लेरी करी करी मूवमेंट लई करी करी होंग उबी बेंसन. Well, very good afternoon to all the viewers of SKTV. Nasi si yang significant day hai tare yang na malu economic ni pergi parti sigi pergi tusin na balenga pergi NDA lenga kasi opposition leader pergi Rahul Gandhi ki pergi nak suba visit ni hai tare pergi since the pergi state asida pergi ba Iran thokiba May 3rd mamang sehigi May 3rd tegi Rahul Gandhi Rahul Gandhi की विजिट सी नुक्शुरे है बतारे मसी सी कोई यामना मरु इबन नुमित अमनी हाइदना कोई हाइजब तारे अदुगा मरु इना कोई लंदम की नहा वली को क्या आमना हाई बन नुमित सी राहुल गांधी की नुक्शुब विजिट असिना कोई करी अहोंग बा करी इम्पैक्ट कोई भी या बगे पॉजिटिव इम्पैक्ट है बतारे करी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बगे या बगे इरान असी नुक्शुब कोई लंदम सी ना कोई हाने की फिल्म दा इन तमना तंगुले चाना लेना बमोंगा करी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आवेगी है एक्सपेक्टेशन याना ले हुजिक आइन लजरी बिसी इम्फाल की मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की ऑफिस नि हाइरिबा ऑफिस सिदासी लेरिबा ऑफिस की एग्जीक्यूटिव मेंबर अमदी कांग्रेस की यूथ मैम ना हाइरिबा कांग्रेस की लीडर राहुल गांधी नोमुई खुंचे दसिदा तरामी कोनगी दमसा हाइना सेम साधन ले अदुबा बेंसन राहुल गांधी मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की ऑफिस कांग्रेस भवन दा लाकपगी प्लान लेब्रा अखोना आइटनरी दा उजब मतमदा महक लाकपगी प्लान से यावदे है बतारे हजिकी नदी कोई जिरीबाम दी राहुल गांधी ना कोई इम्फाल हेक योरपगा कांग्रेस भवन दा कोई लाकपगी प्लान दी लेतबो माली अदुबु राज कोई होरेन कोई अथेंग बदा कोई अथेंग बायबदी कोई नुमिदांग वाइरम पुंग मंगा मखाई गवर्नर उनरबा मतुंदा मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की ऑफिस दा रिशांकै सिंह कोई सेंटर द हॉल दा कोई प्रेस ब्रीफिंग पीगनी हाइदना कोई अखनब कोई प्रेस सिंह दा कोई आई कार्ड यंथोकना हाइबा प्रेस ब्रीफिंग सि लहोंग दबगी दंता मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की मेंबर सिंह या अन्ना होनरी हाइतारे रासा फौगी होइना हजि फौगी होइना लैसी मफम सिदा सिक्योरिटी की चेसिन थोरांग यामना कन्ना पाखली हाइबो मफम सिंह असि होइनदी खरा मी सी तिनगद्रा नत्रगा मी नकरा कोई मयाम सिन कर अट्रैक्ट ओइबा मफम मम ओइरे अदुना सिक्योरिटी की सेक्शन धरांग सिजन पाइखली आई केनो तंग कोई बैक कैमरा थालगा कोई लैरिबा फिल्म सिक्तंग मयाम दा सो तोजगे यंग वेल प्रिपेयर्ड तौरी होस पॉबी गोइना ओके बेंसन यस बेंसन मखा ताना रिकनेक्ट तोजरके आई जिरीबाम ता मुक रोशिमला दा रिकनेक्ट तोजगे रोशिमला कोई मफम अदुदा लैरिबा कोई जिरीबाम की राहुल गांधी लाखु मतमदा कोई इमा इबेंसिन राहुल गांधी का वारी सानगनी उनगनी हाइदुना मयाम अमा होपफुली ngaina khibani khitang thawai nuai gidaba unaba phangudabagi haigedra ngakhtang orgasu mayam ga interaction tawjek hari wari watai mak sanadragasu khutta hainabagi tanja phangawragadi ana khanja badu phangawdre habagi nuai tabasu leina gibani aduna जिरीबाम की मियाम ना राहुल गांधी की खोंजत हाइदे राहुल गांधी लाख पछमदी सोइना पेरम दो माली इवन चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर फाउबा लाकनी हैना प्लान तोरमगा जुन की तांग तरा दा महा की कॉन्वॉय फाउबा अटैक तोरपदगी जुन की तांग तरा गा मंगा दा महा की कॉन्वॉय सो हनग्रे अदुरे दे दुमक लाख पंगम गिद्रे है बतारे अदुना हुजिक से जुलाई था यौरे था म फाजल कदोरे अदुना हुजि फाउबा द चीफ मिनिस्टर जिरीबाम दा लाखपगी कैनो से पाउजे मखा ताना ता गिद्रे बट राहुल गांधी ऑल ऑफ अ सडन महा की लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा खनग्रब मतुंग सिदा अहान बोइना है बतारे एलओपी ओरब मतुंग दा जिरीबाम दा लामे अदुना मियाम दा सोइदना खरा मखैदी हराव बन नुआइ बखरदी फॉरम दो माली अदुबु उनब फंगौ दा निंथिन ngahaktang लामा सखिबदु दा पेना दबसु लम दो माली मियाम गी ओइब करी रिएक्शन लै रोशिमला रस मयाम से मरुई हौजिक से उनगे ना मयाम याम नंग खौरा काइजरम बने उनगे ना काइजरम बसे किगला मतम सेकेंड हो पिबिरम दबदगी मयाम से सिगं ngaइरुई कानद्रेन हेक राहुल गांधी ने गाड़ी थौदोगा थौगे बेस्पे तुगी मयाम से काइना की बदुना हौजि मफम सिदा मी हमता लैत्रे हम जिंजी अखोगी मरुइना मूवमेंट मचा तंबो उनरगदी हाइदुना याम खौरा ngaइजगी बने
maruin ngasi pundiba aikoigi ngasi Rahul Gandhi lakani anya pundiba miyam se maruin aikoigi Muslim amadi aikoigi kabuigi aikoigi nagagi chinau kaya amna sulaki adubu hairiba mioi sing asida akoi mi tin bagi sangi adugi mating nengre haina lowe ai maramdi hairiba ngasigi Rahul Gandhi ki thungse asida community suna Jiribam da leiriba community suna di laki adubu hairiba mi tin bagi sangi adugi mating nengki hairiba mi sing asisu pitba matam amatang or pibira gadi haina yamna khauran ngaijar piram dabadagi hairiba Rahul Gandhi se sakhi baga iroina yamna tuna mioi sing asisu hanagi baduna ngasi miyang ga unabagi tanza adu makti phangchadre ras Okay, miyam do cheri ba visual asi mikub kharagi mamang da hadi Rahul Gandhi na thungaba matam da Rosimala na thabir khiba visual ni Rahul Gandhi na kogi Jiribam babu parada leiba Jiribam gi babu parada leiba Jiribam higher secondary school da leiba hangi ba dum laba relief center da yorku matam da miyam na taram na walk khibagi adum laba visual duni miyam da honjari basi yamna कहबतर मियाम दा हराउ जबा नुआई जबा राहुल गांधी ना जिरीबाम दा लाकपीबा दुगा जिरीबाम गी मियाम गी अवाबा यंगबिरबा हंगबिरबा सिदा मियाम ना थुदो हिंदोना नुआई जबा अमदि फाउनखी अदुबु ngasi नोंगालमदाई पुंग अहुमलम तारकबा स्वाइसिदा फाइथोल एरिया हैबतारे गुलारथोल गा नंगना लैबा नत्रगा लेंगांग पोपी गदि थांगना लैरिबा फाइथोल दगी नोंमै ऑटोमेटिक राइफल्स मयाम मा कापसा रखिबना मरम ओइरगा मियाम सिदा मी पाइनबा langtang na phawbna maram onaga Rahul Gandhi ki lakpa khongchera sida mi mayam ama tholaga unakhiba tenakhiba tanjado phangdre habagi wafum dunia do Rahul Gandhi already babopara Jiribam babopara da leiba dum laba relief center sida unakre do Rahul Gandhi ki wok nabge tamda tongan ba community ki maitai pangal oibi ai other Muslims oibi ai and akoi gi Manipur gi tongan ba kabui rongmai amadi atop akoi gi naga community gi mioi kayamana Rahul Gandhi bu ngaiduna adagi kogi play card paiduna mahaku taramna wongna khibani adubu hairiba music asina tanjasi yes rakabura Rosimala yes kaijagi kogi koi Jiribam gi praja amma nabagi tanjado logjagira okay sana nahutak se kai saudar Apa itu yang tahu yang na pani han mo na Rahul Gandhi na jiri da lak pasira una ki hai na koi lak pane to mo iliba mayang gi mo ma song me ha ga ra koi una pang re to yo ta am no ai ta ba hawi babung gi ming gari kobi ge gari lekai dagi no sport association gi babung amtaga hanbiyo ming jang amtaga hanbiyo za gi president ai gi ming Ashok Kumar secretary of the okay oza Ashok Kumar se mamang da aina Jiribam lak matam da then khibo oza Ashok to oi dong male una ki mani sport ki do yes ado oza nungai biri ko ko ju ke na yeng ho ge lak pani una badi na te yeng ho ge na ado una ba kan to pang ho dre yeng badi phangobra yeng badi bi mayam ni kan to man gi na okay yeng ma phangong dre do management do kariyan mayam gi kari kitang phol mo right mayek seng ni mayek yam sajadna unexpected okay mayek seng ni yeng bi hatar de oza so khoi gi SKTV gi program se amuk hana yeng biro matuda khoi gi Rosimala na magi camera na nam hoba Rahul Gandhi gi phajaba visual mayam ma khoi already thazarabani maduda Rahul Gandhi na koi baupara gi khogi baupara da leiba Jiribam high secondary school da changa khibagi mayam na wo khibagi visual adu khara dilai jare yamna leitaba targasu adu ja adu ko yeng jara Jiribam je kamai tawrige na hangjage Jiribam se bo kamdau birige irang matung sida Jiribam si irang matung ngasi jo kam na gyan ta je irang si leiti habdi ade ing lei bazar ngasi kamna ri se karigi manbi ge lagi yum mai thaba hang de ka mayam na ti sam phagi hai ga kare hai ni Rahul Gandhi la okay sabta bi de hai bang am de hoi yam noi jaro ja sok ai tol ga koi jiri he ka no hoi ja mar ta khoi gi Rosimala gi live ta khar thok piro oja sok thank you so much ngasi nang
कॉलेज की प्रोफेसर हुई बा उदा हम की तंजा दु रोशिमला खोंजेल जे कितंग चप चप लाई को अदना मैं कितंग सेंगबो वाले तारी ब्रदर्स ताजरे ताजरे रोशिमला कॉलेज की कोई की प्रोफेसर मगा उनबे की तंजा मा सु लौजेगिरा हो हो मिंग मिंग हाना हायन बिउ को I being Dr. Thomas Samuel Singh, as he called as a assistant professor in journalism. अदो जंगसी राहुल गांधी की खोंचत सिदा राहुल गांधी ना लाकपिरंबा ngasi फाउबे था अमा फारे कोई मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ना लाकनी है ना प्लान तोरम से जून की तांग तरा दा कोई कॉन्वॉय था रखरे कॉन्वॉय तो नोमे काप्सल रखरे जून की तांग तरा मंगा दा कॉन्वॉय हनग्रे अदुगा चीफ मिनिस्टर लाकदुरी ब्रा लारुदुरी ब्रा ngasi फाउ हाइद्री अदुबु राहुल गांधी लीडर ऑफ पार्लियामेंट इन द लोकसभा ngasi योरा में जिरिबाम के मियाम दा खितंग नुंगाइजब पेंजब खरदे लेरम तो की माली अदुबु उनबा निंगथिना फंगौदब की मियाम दा पेनदब अमदि लै ओजागी ओनदि करी वहम थबिनिंगी ओजा सोमेंद्र ओजा खोंजेल ताबिब्रा हजि ताजरे हाबियो ओजा राहुल गांधी की ngasi की खोंचेट है बता रहे हाइदी मणिपुर के चीफ मिनिस्टर लाकनी हैरमबा ngasi फाउबा लाक्तरी अदुबु राहुल गांधी खंगौदना जिरिबाम दा थुंगलरे जिरिबाम की मियाम की अवाबदा सरुक याबिररे वारी सारम है बता रहे अदुबु रिलीफ सेंटर त लैबना तब कोई यस मयाम नदी वर उनहोबगी तंजानी थी ना फंगौदे बगी पेना दबा अमसु लै ओजागी ओइनदी ओजागी साहित्य की करी राहुल गांधी की विजिट से जिरिबाम के दमकता मणिपुर की दमकता क्या इंपोर्टेंट ओय करमाइना डिकोड तौबियोजा था था द नाय थंग को द नाय ताय बगे ऑपरेशन लीडर वीर बास राहुल गिरि बंदा ngasi से लाफिरमे अदबो ngasi से लाइबक्तिबा तो है रोशिमला ओजागी खोंजेल से फ्रीज तौग्रे है बता रहे ऑडियो विजुअल फ्रीज तौग्रे दना खोंजेल से निंथिन ताबंग हमदरे रोशिमला ओके ओजागी खोंजेल से निंथिन ताबंग हमदरे पट पट तट करे ओजा अम यादों वाले अम तक हन बिरोजा ngasi se hazadana akogi opposition leader jirida lakpirame do ngasi angan balai bakti bai tai ngasi angan ba ayukta होय ayuki ngahum gidoi da akogi fight to laina leba ko badung ba Tamilong district ki manung san leba koi kuki village dagi akan ba nang mai criteria masing thang na kapsil pa hai tai mai tai gi jung ka am so i hai koi pau phangzare ana maram ga security kitang tight ocean ki vai tai na ओके अदोजा फाइदोल विलेज तगी नोमे कापक मतमदा मरुइना सो इबा मैते की युमसिंग असि लेंगांग पोपी दो ओइदोरी ब्रा क्राइ वाइदो ओइगदबनोजा CM na lak anate CM lak pangam kita bado होय होय ina mak kilometer sa di kun helicopter sa daga di 70 kilometer ba se Punghaya minit ku trang ko sang ba adu ba pam sida lak pidraga lak ba ko deli dagi smato na ko operation leader na lak ba se kai na to video ka so ai ko gi lak mas na pil he ba pam ba ko gi inmet sig dagi thang ge pa ko phangzai ta se na Jiribam ba pam ba gi ni miya go india sa ma panjab de khitang ma gi public gathering am taroga wa pam khat phang ko pamjab ne ओके adabu madu gi khudong sa badi phang gi jai pa ओके ओजा ओजा तो वहां हम खतंग हंग जोगे ओजा खोगी रिलीफ सेंटर द लेरिबा मयाम से मागी मागी खुलदा हनिंग बगी अपाम बलोई लेनै नॉट ओनली जिरिबाम खक्ता की नतना खोई हुजिक मणिपुर के अतै मफम सिंग असि दसु अदुम अदुगी सेम खोई जिरिबाम द मयाम न फाउनो रिबस मान तुम फाउ हैव तारे अदु जिरिबाम गी ओनति नौना थोपनी न ngaliंग आइसिदा यामना थेंजन द्रिंग आइसिदा मागी मागी हानगी लेफमजु द लमताई खुनौ बोयरो हानगी मफम सिंग अदु हंजल हनब ngam targadi मैम से नुंगाइगनी हाबी वाखलों दुने इम्फाल दगी से कोई इमा इबेन मैम ngaraang सु तुम प्रोटेस्ट हुई कोई जिरिबाम की नौना लाजेनिर मैम से हम थूना मागी मागी खुंदा हंजल हनगदबनी हैदना खोंजंग चंगचली अदुगा कोई कोकोमी की वुमेन विंग सु हुजिक जिरिबाम दा चंगचंगनी हाबगी पाउसु फंगजै है बतारे अदुना जिरिबाम की हुजिक तोंगा तोंगान बे रिलीफ सेंटर तरेट मुक्ता लेरिबा मैम से थूना मागी हानगी खुंदा हंजल हनगे है बतारगदी हुजिक हुजिक से करी करी इंप्रूव तौरे करी हेन इंप्रूव तौरगदी नत्रगा लेंगाक त करी विलिंगनेस लेरगदी याम थुना हंजन बे यानी न ओजाना
हाइफेट ओजागी पुनिंग द फावी बसे कमाई थंबी बे ओजा हौजिक सी सेंट्रल फोर्स बुदी अखोगी बोरोबेरा साइड अखोगी लमताई नो का हाइबी माइगी से सिदा बुदी सेंट्रल फोर्स खर बुदी लेरे डिप्लॉय तौ लेरे अदबो कोई स्टेट फोर्स से अस्तुकी मतिक मसिन से वाले ओके हजि फावदा कोई रेनफोर्स तौ बियो आई बस कोई तोवान बा सेसोगी पाइगी के आदगी सो आई पोइन सो खागन जबा लेखरबने अदा हौजि फावबा स्टेट फोर्स ना चंगदबसे मसी अखोइना करीगी दम चंगदबनो हाइबगी चिंगनाबा मा अखोई हाइबदी हारिबा मतम खै मांगदा जिरिबामदा खैगे कमांडो खरा चाम कुंथा मरी मंगा मुक थारकपगी एका कानदना मदुगी निमित्तुमक्तदा खैगे आईटीएस ते ना खैगे मारगी ग्रुप अमरा ट्राइबल एरिया दा स्टेट फोर्सिंग ऑपरेट तौबा यारो हाइबगे वार्निंग नि मोय पिगिबो मदुमंगना कीबले बदगी चंगदबरा हाइबगी प्रजादा चौबो हंगम ओइरे ओके हाइबदी स्टेट फोर्स ना अखोई मनिंग तमना चटप ngam हाइतरे अमदु कराय फाबा चुंबा लानबदि अखोई खंगबा ngamjre दु करी पॉलिसी लेबनो हौजि फाबा स्टेट फोर्स रेन मसिंग हेना थाजन बगी केनो से याम याम पामनै मरोइना सगी बोरबेगा लेरिबा अखोगी रिलीफ कैंप दा पुलिस स्टेशन दा हांग लेरिबा अखोगी इनमेट सिंगना फंगो पसे अखोगी यारिम के तु मतन स्टेट फोर्स हाबिरो अदो अखोई साइ सागी युमदा अखोई करेक्टर अखोई लेजरगे हाइबदो अदुनी सगाना तु मतंदा होय यस ngara akhoi faitol village tagi nomai kapsalak base ngasi nunga lamdai da se kapsalai je hairi balengang pukpi area si da di mamang do so amu khogi hairi ban naka si da mai thabra gano tawgi ba leire adu amuka han nomai kapsalak base mafam du da security gi ningthina deployment tawre habagi pausu ta je adu moina mu nomai kapsalak panga mi se deployment se adu ai su mapung phana leitri ha ga doribra kamai thambi ba ase numidang di haiba naka posi koi leiti hai koi koi na malam di koi kitang security point of view da mafam chada ba check ching khong doi ba ana numidang di leiti habi pau de pe tare okay ana mudai khudong sa ba mai lo bai tai adu mam da naka posi ka tare mukoi ri na pam da bai tare ya ngai masi mogi la sok pin ba ka ra khana hai ko pau su le okay ana madu la sok pin ba hai ko le hai na tai na ahum lak sure mamang tau ki bado ahum sure ni mai tha gi do ngarang is nam kam hena karena ngarang mai tha hen tai sumbra mai tha na khona ba adani okay ngarang amuka hena akan mamong da no mai kapsalak pa habitare aduga khoi bullet proof gari na chingba mayam ma kai ba toy bagi pausu dum phangi nong su tai matam nong su ta na no mai makon bo makon am ta phanga koi da koi na jari ba koi yum da gi kilometer chani kilometer ani muktang ni lapis ya na dum makon jam haunu tai hai tai okay adu ja ujana thambi bada kusi ki khoi gi state ke forces खरा हेना लेहनिंग है हबी हम थंबिरि से स्टेट के फोर्स टू नहान अखोगी कमांडो खरा थारक बदु अदुगी मतुंगदा मसिंग हेना थारक मथौ तारिब्रा नतग थारई बदु हारिबा खितंग वल्नरेबल ओइबा खुदोंग थिनिया ओइबा मफम सिंग अदुदा यौहंदे नतरगा लैतेना अदुगी नुंगाइतबो ओइदुरब्रा अदरवाइज स्टेट फोर्स मरांग कायना जेरिबाम ददी लैदी लैबिब नतरोजा कमाय थमेबिया स्टेट फोर्स से कोई ना खरी मांग कोई ना हंगजरु मतम ददी मसिंग हम वाले हाय दो आईआरबी लेबा उसा तो लेबा आईआरबी बटालियन मगी मसिंग सब साबा लेते न हाय बटालियन मगी लेबम तो लेते बादुगा सागी एसडीपीओ न सिंग बा कोई सब डिवीजन मगी पुलिस स्टेशन नम लेगदा बदा एसडीपीओ सु लेते हैबी पाव मा हाय पेताय अदुगा ओसी सु फुल फ्लेजर हाय गा ससो न पुइगा ओके ओके राइट अरे okay ya no ajra oza somendro thank you so much thank you Zaras thank you oza thank you so much mar marakta khoi gi rosimala gi live to samana saru khaga ya you have that thank you so much okay jiribam da as usual hek hobadi no huju phawbada jiribam gi miyam na hairi si state ke forces marang kaina thabiro haibagi waham duni rosimala state ke force se marang kaina leitabagi pausi hujik se thum leiri aduna state ke force marang kaina leitri bokdi mayam se hanjan bang ngamoi habagi wafum dunia to central force se marang kaina leiri ju pau hujik oza somendra ju thambire aduna mayam se yumda hanjan bang ngamdi bagi film de adumang leiri ras masi film se koi maruina mayam na public singa demand tauri base koi police station amada amadi battalion amada leifam thokpa magi ahen badi demand ngasi boba praja singa tawbagi mami di hauji fobu na koina thenga jadri adu lei koi station amada leifam thokpa magi strength amadi battalion amada leifam thokpa magi strength do matik cha thambiu haiba adugumba demanding a stroke da jiga bangi tongan ba lanai myo yauna ko CSO singna
demand tawraga lakpa ngasi su lai aduga hairi irang si tawdringai dagi hawuraga aikoi Jiribam gi strength se matik chana hairi ba police tana tongan department ki leibam thokpa ngasi fawba Jiribam matik chana leitri masi matik chana thambiu haiba wafam se haiduna tala abani loina na koi Jiribam gi hospital asisu magi leifam thokpa hospital gi doctor amadi equipment koi staff sing matik chana thambiu waina haijatna la inge serak sida koi ngasi irang thorpa matam dadi koi Jiribam hospital si koi refer tuna ba refer mag yai Okay, Rosibulagi audio se kita ngamu marakta hek marakta bahai betare. Aduna Jiribam da maruina hospital gi matang da bor hari analeng gi matang do ero kodong cha da bojik se jumung district hospital se da mai unari habi yom duma clear oina thambiri hair bo wapam si hujik phawba da unchanged thodona ahong balakte chahi kaya se hauki ba chahi kya se Jiribam gi district hospital se da koi gi analeng gi tabuk se ningthina tawba ngamdre habi gi miyam gi pena da ba mayam ma dumak leirabani hujik su Iran kalaba matam se da amukke hana analeng gi ningthina leiba haibasi doctor oiro equipment oiro ningthina leiba haibasi yamna mathau taba tanja se da su madumak leiba ngamdri habagi wapamni loinana central ki forces deploy marang kaina dum tawbagi mamidi tare adu state ki forces as long as mako yaw da targadi miyam singa si makhoi gi hana gi khulda amadi yum sing sida hanjan ma ngamaroi ngamdana leiri habi yohum duni the status quo since June 7-8 hagadra dai dagi huji pawsira change tawdana leiri hab tare aduna June gi tang tarukta thokiba madu matung tarukta June gi tang tarukta leigidaba miyo ema hat ki ba hab tare gi s Rosimala khonjal tabibra tajare ras haji okay aduna huji pawbisida security gi ahong ba thodokna leitri habagi wafum dunia tu security ge akoi arrangement jening thina to bitar ge miyam se hanjan bangam gani habagi wafum duma aduga yum kai sabi bagi wafum se dumak pali aduna yum kai sabagi wafum se panba khaktani hoji pawgi oina sabagi thabak paikhat basu haudriba mali Rosimala kamai thami be ras mosing yum kai ge moi percent hauti haidi maroina Jiribam na tawdru ya ba ai tawba yadriba haidar Jiribam makta uba phangdraga su akoi gi thabak macha di hogalabagi adugumba paudi haipet phangi adubu hairiba mafam asida ngasi pawba state force sangbang ngamdaba adubu yamna anu update haiga ngarang nongni sida aikoigi Jiribam gi SP mafam adu da sangjin bagi adugumba to video akoina su phangjagi badi leigre ngasi nongni sida matam sangna aikoigi state force sing asi Jiribam gi border subdivision gi manungda changbang ngamdadana leirakpadagi aikoigi police station manungda hangri relief camp si gida akoigi chana thangnaba pot phawda asam rifle gi gari da adumaina piraga ngasi bawo thajillaga lakpane adubu nongni sida handaki nongni sida akoigi Jiribam gi SP masamak chalubagi adugumba photo video so koi nongni sida ujagre ras okay akoigi borobekra subdivision lomda sanction base SP na for border subdivision da handang nongni sida akoigi SP si sanction jarure adubu hariba SP na changu base akoigi maru Jiribam da security force mayama ma thajan lekhrabasu sanction bangamdana leiraba matungda handak nongni sina sanction ki state force sina akoigi ahan mani haiba du haiba dum yana leira okay ngasigi khongche si akoigi ahan bada Delhi to Silchar airport aduga Silchar airport tagi ngasagi Marcolen hana su khangna ba Phularthol gi thalai in da hangba dum laba relief center sida changubagi wafum sule dana thalai in gi di kari report huji phawba ngasi Rahul Gandhi lam bada kari wari sana kheba kamai togi happy report na chingba phangba leibra Rosimala ras maru moi sami ngaru ba singdagi ko khangja ubada hairiba Marcolen hai tare thalai in hairiba sing moi hall amagi maming la kainom di koi gi bani yes community hall go mamagi maming ni yes thalai in nan thai moi adubu hairiba mafam sim Marcolen hairaga Jiribam dagi chalaga aduga kasar gi Lakhipur yawdringai marakta leiba adugumba hairiba kunjila laga chatkadaba adugumba lampi da leiba Marcolen hairiba village asi maruine kuki furu namna taba adugumba village amani hairiba village sida koigi Rahul Gandhi na lakpada mafam aduda changami haibagi adugumba pause phangbadagi makoi lakminaba Rahul Gandhi ga lakminaba miyoi sinda koina hangjaru pada makoina haibirabi matungna mafam aduda miyoi lising ani rom leirami haibasi makoina thambi ami adubu akoina Jiribam prajana
expect tawbadi haiba myo simak phong aduda Jiribam dagi myo lising ani rom kamaina leiribno haibsidi yam to hang amadi oidi adu hariba phong da myo lising ani rom leirambasi yamna angakpa amadi oidi das okay mafam aduda karamna lising ani rom leiram libno haibsi yam chawba hang am oire habni hadi mamangda tagibsi mi chamri ma chawnga ama lei hre habgi pawdi dumak leihibani adu lising amani leiram wafam si kamai to no habgi okay yes adubu ngasi हाइरिबा मफम अदुदगी अमुक अनि सुबो इना अखोगी जिरिबाम दा योरम एदुबु जिरिबाम दा अहान बोइना राहुल गांधी ना एलओपी ओरबु मतुंगदा थुंगरबनी अदुगा ngasi phawbada manipur gi chief minister na jiribam da thungadri adubu rahul gandhi na sumaina yogirpasida miyam da apenba madi phawi aduga miyam na khara hena wari sanawi tanja du phangam targadi nungai gani hena pelong gani habi yohum du mad lere adubu ngarang numidang nung haidi ngarang numidang haragadi ngasi nungalam dai habitare nungalam dai phaitol da Tamenglong district manung jana leiba phaitol khuldagi nongmai kapsalak maram oiraga lengang pokpi da leiba dum laba naka da nongmai kapsalak khiba hadi police ki checkpoint da nongmai kapsalak padagi miyam da kitang nungnang ba phawna ba aduna maram oiraga mi tin magi chang se khara handagre habagi wafam ni aduga hujik rosimila na mafam matu da leiba tonga tongan ma music su wari sana khare ngasai ima amaga su wari sanaraga ima duna mana pamjaba hadi relief center da leiriba ima si kuigi lamtai khunawdagi imam khangni mahaksi hairiba Jiribam higher secondary school babu parada relief center hangi basida leiba imam khangni Rahul Gandhi ka hakthengna unahuba wari sana huba aduna hairiba wari sana basi koina technical gi glitches khara leiba matam du network kitang nungai gi dabna maram oiraga miyam da ningthina kari wari sana khibno haibadu phajana tahan jabang amukda targasu rosimila na miyam da kari wari sana khibage haibadu amuka phongdokre rosimila ngasai rosimila na ima ga wari sana matam da imana phongdok pirpa wafam aduga Rahul Gandhi na piramba assurance singdu nauna akoi SKTV gi live newsroom live se da nauna yengbir pamio singsida kari wari sana ki relief center da habi wafam do mtang nauna remind to you class marwai da relief camp da Rahul Gandhi ji yaura matung da akoi Jiribam gi local news ge ona akoi national news ki mio yama wafam adu da changhan bagi ayaba tang bagi ayaba pida yamna minute ungkhai muk akon makoi phammaga wari ngak sanagi hairiba wari sanabasida maruina relief camp gi ima singna hairiba makoi khunda changjage amadi makoi security PBU haiba adugumba wafam sing thammi loina na koi Jiribam gi sothari ba tongan ba akoi upgrade ta honing ba madi tham leifam thokpa problem sing amadi department gi award pasing du akoi gi ima singna thamgraba matungda Rahul Gandhi gi side gi hairiba wafam sing adu akoi gi maruina security gi arrangement matik sana pinana ba amadi akoi gi yum sing sanana bagi adugumba wafam sing parliament da amadi higher authority da chalaga ga thamuraga ni haibagi adugumba assurance ti piramne adubu adumak thabak oina onthokani haibagi adugumba di thudok piram badi leite adubu hariba wafam sing du mathak thongbada thammage haiba adugumba wafam thammanatana akoi atopa thudok padi hairam di haibagi adugumba ima sing na thongdok pasu leikre maroina mayamna expect to bose Jiribam da akoi Manipur gi chief minister na lakpa ngamdrabasu mafam asida akoi Manipur gi mapanda leiba adugumba leader ama khapna mafam asida lakchi yamna kenai aduwa ngara thokiba akoi gi faitol dagi akoi gi lengang pokida nongmai kapsilak pana singba tholak pa sina maram oiraga ni tinbagi sang henba ngamdraga su hariba Rahul Gandhi khongchada sida Jiribam prajana lakpa sida adugi matik pen badi ongnari adubu Rahul Gandhi ka miku khare ta oire basu pham chaba madang da sakmai ochina duna pawdam bak phangdramaksu unaning bagi apamba ji Jiribam prajada leihoraga su unaba phangdana adumak ningba kairaga di leihobagi adugumba phibam da leijarira okay Jiribam da Manipur gi chief minister na yarokta batargasu opposition gi leader of opposition in the Lok Sabha Congress ki luchingba Rahul Gandhi ngasi pung taramathui degi na taramathui makhai fauba Jiribam da leiba Jiribam high secondary school ba parada hangliba relief center asida leiriba miyo singa kogi wari watai sanabagi miyam gi apen penda tatok tasin tawnabagi matam ama lawhre aduga mahangna parliament da hairiba internally displaced people singa sigi makhoi gi pendaba makhoi na pami ba kari tawrogadi makhoi secure oini kari tawrogadi makhoi hanagi khul singda hanjanma ngamgadagi haibna singbagi wafam sing tamgre aduga mangna so hari wafam sing ase parliament da soidana puthokani haibagi thajaba piramgi haibani lorena makhatana chorachanpur da chanabagi damakta Rahul Gandhi
Jiribam thadokre aduga Churchandpur gi khongchit se loiram matungda amuk Moirang da chalamgani aduga Moirang da loiram matungda Raj Bhavan da laaga Manipur gi Governor Anusia Uike ga unaram laba matungda Congress Bhavan da haibadi Manipur Pradesh Congress Committee MPCC gi Bir Tekendrejit flyover manakta leiriba adum laba Bir Tekendrejit road ki awang da leiriba MPCC की ऑफिस में यामना कांग्रेस भवन है ना खंगरी मोहम्मद सिदा मीडिया ब्रीफिंग है गदरा मीडिया के इंटरेक्शन तौन बगी खुदोंग चाबा अम खक्ति पिरंगनी ब्रीफिंग है बनी ना मीडिया के इंटरेक्शन मीडिया के क्वेश्चन लौ बगी खुदोंग चाबा तो पी गदरा पिरोइद्रा है तो मुदी कितंग थाजब वाले ब्रीफिंग मीन्स मांगना ब्रीफ तौन बखक्तनी अदुगा प्रेस कॉन्फ्रेंस ओइबा तारगदी कोई पाउमी सिंगना वहंग हंगबगी तंजादो फंगदबनी बट समहाउ कोई मणिपुरी मीडिया सिंगना हंगबो वहंगी पाखुम नत्रगा वहांग सिंह राहुल गांधी ना मधुसु एड्रेस तो बितारगदी मधु हेना मपुंग फाबा मीडिया इंटरेक्शन अमदी ओइगदोरिबनी ngasi midang waram gisi but anything can happen the briefing may be converted into a conference so that questions can be allowed questions from the state's journalists can be allowed and Rahul Gandhi can give his answers to the questions raised by state journalists adona ngasi nungdhin gi pung Manga makai teruk swai sida pangtok kedriba press conference asida Manipur gi journalist sing na hangba wahang sing low bagi tanjapi bi bitargadi maduna he na mayek sing ba Congress ki position Rahul Gandhi ki position other than internally displaced people's problems and state government's inability to protect the lives and properties of the people and inability to contain the Manipur unrest for the last 14 months. Sidagi Hinduoga, Lairiba issues meam illegal immigration's issue. What is the position? What is the stand of Congress and Rahul Gandhi as in relation to illegal immigration problem in Manipur? What is Rahul Gandhi and Congress position on poppy plantation and drug trafficking in Manipur? What is Rahul Gandhi's position on suspension of operation agreement signed among the state government, center and the Sioux groups? Adano hairiba mayam sing asida Rahul Gandhi ki knowledge, Rahul Gandhi ki position, stand and Congress ki oiba position and stand and how all these issues will be addressed in the parliament or to the level of the party ki level da masi karamna address tawgada gi haibina singu mayam sing asi wahang hanghoba aduga madugi pakhum ama miyam na phanghong taragadi Rahul Gandhi na Manipur da laiba sigi magi khongchet asigi pandam si amuka hena miyam da mayek singbu oigani otherwise lamaga briefing tarmaga hangiba targadi media ki question lahu daba targadi there will be a one sided affair hadi nakal namakakta gi oiba one way traffic oi hogani aduna two way traffic hanu damakta media ki questions allow tawba mathau tagani haibagi waham duni aduna loisalakpa sida ai rosimela da amtang laksar ge rosimela ngasi Rahul Gandhi ki khongchet asigi mangoine na ngasi nongalam daida Tamelung district manuk jana laiba Phaitol village tagi automatic rifles siznaraga nongmai mayama ma kapse lakhi bagi lengang pokpi da laiba kogi police ki naka natraga police ki checkpoint mamang da su mai thakiba attack taukiba mayam lere ngasi su nongalam daida amukka nongmai kapse lakhi habagi pau duni aduna rosimela hairibat nongmai kapse lakpagi thodok asigi nungi wahan thok nauna join tok birakpa kogi SKTV ki newsroom live ki viewers sing sida naunam to thambiu kari ge damakta ngasi gi nongmai se kapam dong mali aduga nongmai kamai kapaki nongmai kapak puna maram oraga kari amanga ta sing thokiba leiba naunam tang thambiu rosimala ngasi aikoigi ngasi ayu pung okam tarakpa doida Jiribam amadi Tamenglong district ani gi lona riba soro Jiribam gi national highway 37 na district boundary wariba dumba lengang popi police naka point haina khangnaba mayam no wakhong hairaga su khangnaba dugumba checkpoint ni hairiba checkpoint asida kuki khulai paiba singna aikoigi Tamenglong district ki Tamenglong district area singiba adugumba ching asidagi aikoigi tamoiriba police ki naka point asida nathakgi nongmai masing yamlaba nongmai singna kaptharakpadagi hairiba mafam aduda laiba state force na hairiba kaptharaiba nongmai adu hanlaga matam khara akoi kuthongna duna leiraba matungda haiba kuthongna ba aduda langang pubi da kapsalkiba nongmai sing adu marudu aduna langang pubi da khundariba yung singda haiba nongmai sing adu paisilakpadagi mil kya ama amadi ana
ꯅꯥꯔꯒ ꯂꯩꯖꯕ ꯁꯣꯜꯂꯒ ꯂꯩꯖꯕ ꯑꯍꯟ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕꯗꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯦꯟꯊꯣꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯊꯣꯛꯅꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗꯨꯅ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯂꯥꯊꯣꯟꯗ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯅ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯩꯇꯣꯜ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯟ ꯑꯁꯤ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯜꯂꯒ ꯂꯩꯔꯒ ꯀꯔꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯟ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯦꯟꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯍꯪꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯣꯝꯕꯤꯡ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯎꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯀꯌꯥ ꯃꯤꯡꯖꯦꯟ ꯐꯤꯌꯔ ꯕ꯭रिꯒꯦꯗꯀꯤ ꯃꯤꯡꯖꯦꯟꯁꯤꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯕꯨꯂꯦꯠ ꯄ꯭ꯔꯨꯐ ꯒꯥꯔꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯀꯥꯏ ꯑꯇꯣꯏ ꯊꯣꯛꯄꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯄꯪꯆꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯒꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯌꯥꯔꯗ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯪꯆꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯎꯕꯗꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯂꯩꯉꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯒꯤ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯝ ꯇꯥꯅ ꯊꯧꯒꯠꯂꯒ ꯇꯌꯥꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯜꯂꯒ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯇꯝꯅ ꯊꯧꯗꯣꯔꯛꯄꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯩ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ ꯇꯥꯏꯅꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ 37 ꯂꯝꯕꯤ Yes, ꯑꯁꯤꯒꯤ Rosimala Marathana Rosimala Hojik ngasagi Bauparadagi Kyam Yamna Labna Lakpirabage ngasagi higher secondary school sita Yamna Laptragadi amuk Changba Yabi Kudung Chaba Legadra Kogi Yengbiriba live asi Yengbiriba Koi Miam Dagi Yam request la Abatar ngasagi Rahul Gandhi na Sangam Mapam Duda Rosimala Amtang Changbi Targadi Yena Nungai Jagani Habi Homduni Yam Labna Tolak Labrak Mai Tambibi Rosimala audio to unmute Amtang Tobu Konje Laktre Yes, Rosimala. Mafam adumaktadani ras hojik aina chacharibisu adugi khudongchabadusu ai pijanaba tawjarage ras. Yes. Hojik khoi National Highway number 37 da leiba dum laba police ke nakani haibagi waham ne thambiri do. Yes, ngasagi firing ki matang do explain to we have tar. Yes, Rosimala. Haiba naka police asi maru aina Jiribam dagi Imphal chaliba National Highway 37 lambi paring asigi hojik uchariba footage asigi oiron thangibasi Tamenglong ni haiba sing asi Tamenglong ni aduga sorok asigi right side ta hojik uriba footage gari gi uriba footage asigi yelon thangbasina akoi yingjariba gari live full screen review. Yes. Have you footage asigi akoina uriba footage asigi oiron thangbasi Tamenglong ni aduga yelon thangbasina ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯀꯥ ꯆꯦꯛ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯥꯀꯥ ꯆꯦꯛ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯔꯒ full screen review live feeds. Yes, Rosimala. ꯅꯥꯀꯥ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯒ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯤꯡꯗ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩꯁꯨ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯥꯖ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯐꯝ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯪꯖꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯎꯅꯈꯤꯕ ꯏꯃꯥꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯗꯨ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯇꯥꯏ ꯈꯨꯅꯧ Yes, Borobekaraꯗꯒꯤ lakpa ꯑꯗꯨ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯇ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝ Rahul Gandhi unagani haiduna mafamda aga hojikti hangiba adugumba kaya amasu yaujare ra adugu hairiba mafam asida leiba unahogba myoisingdu unabagi tanjadudi lawminasi. Okay, swai je changjala kanda kitang akogi signal se network se nungai bo wale have tare Rosimala aduna obi ai ngasai su network ki issue leitana phajana utpa ngamgidre adubu handa kisidadi thoidokpa technical ki problem leitabu oisinu haibagi wish tausi. Yes, manungda changbiraga Netse khara nungaitaba right swai je oraga di Rosimala ki khonjel su nungaitre chappa hore have tare. Yes, Rahul Gandhi na lamba du akogi relief center duni Jiribam Higher Secondary School da hangba relief center hariba center simaktada asi pung 12 taba matamda Rahul Gandhi York lame aduga mafam asida leiriba amadi tongan ba relief center da leiriba mayam singa hari tongan ba relief center da leiba sing mayam sing adusu mafam asida laga Rahul Gandhi lakani habadagi mayam se sida lagna gre akogi unagre habani aduna atop center de lakpa sing adudi unabi tanja phangda targa su mafam asida leijariba relief center sida leijariba miyam gadi wari sanabadu tanja do lobugi kudong chabadu lawno hona bane du network ki numaita bakara de damak lere swa area sita khara hena network ki issue silai aduga atopa Jiribam gi area sing dadi ko Rosimala na live per matamda thoidokna nuaitaba adi network ki issue si thoina leite adugo sigi mafam sita di kita nuaitaba lei. Yes, Rosimala.
na Rahul Gandhi na kari nungai nungai ba paw hai Rahul Gandhi na akogi mathangi parliament da akogi pen da bam se mon da pen da batam ga paw mayam se man da parliament da law gani na hayam ima hoi gi maike de kari pen da hai akogi mai da gi hai ba se akogi prime minister mani india gi prime minister ba wana akogi Manipur da sahi ama hen na tholok pairang si da nong bhaw ba hangba yeng ba lakpi de aduga asi kanogi opposition party oriba Rahul ji na de ngasi akogi awaba je sahu yabi ba lakpi dam ta koi nungai ba phongdokhi aduga akoina Manipur gi si minister phawba na Jiribam da lakani haidana magi force phawba thara amaga akogi stay tawraga mana lakhi da base akogi thamoi da pende akoi Manipur praja amara haibase akoi thamoi da pen da ba hawi koina haisi Rahul ji da koina koi loina mai tharo pigre aduna atu matam da koi peace pami koi gi state force center force matik kana thambi dona akoi buyum da halaga lehin biu lehin ba simbiu haidana koina Rahul ji fam da koina haise mana haibase koina koju sarkar paibadi natabani na aina kusum tawbudi ngamde adubu hadagi parliament di logre mathangi parliament ako matamda koina mayam gi pen da bakhala mayam se parliament da law bani na hai adu ima sarkar paibada yauriba ar sarkar pairiba Manipur ge chief minister N Biren Singh dadi ima hoi gi maike de kari wahum thabiningi akoi se hauji gi athu matamda minister masal la aga Jiribam da leiba kogi yum mai sumna mai thadu pi khaba awaba tar praja sing sibu akoina sakthena na laaga yengjan biu hainingi ajani ko ni chimina salam da adu ima mama yes ho ima haibi ima akoina hoji se koi si rivkem Jiribam higher secondary school na koi sanjam lawdan lai jabani hoji koi sa ba thoi maram du ka suwati district DC gi mai kai dagi su pirei adagi Kasa adagi Tripura adagi Silcha da Pulto mayam dagi akoida pangba mayam lakpi Jiribam gi NGO sing Imphal lom dagi NGO sing mayam mera paibi sing COSO sing mayam laga koi gi chan khano mayam beteng pangbi akoi chan khano bi kai suwati adu eraga su akoina akoi je tangdu laitana akoi gi iram dam da leiba pame ba akoi je huise is pami dan akoi gi iram dam da hanana ba sibine ma sama akting na laaga Jiribam da lungbiraga akogi awaba sibile sadu yabado adu pami ko okay ado ima khoi chief minister mamang da lakane na honarame adubu lakhidre adum cancel togre lakane heba khongchatu adubu Jiribam gi miyam na heba chief minister laktragasu akhoi bu security force ningthi na thabi raga akhoi gi hana gi lepham da halan bi targa di chief minister laktra phabu kaisu kaidi habi hom madi thambi khi adubu hoje chief minister laktra su hairiba security force ka mayam thabi raktana ima hoi mayam bu yumga sabidana maduda hanba yabagi thabak thoram haubagi paw leirabra haurabra kamai thambi bi ima hobri enda leji hoje angang no bise kam phangdana leiriba mayam se kamai tawduna koi matha sai badana koi thawai nuaite adagi manungda Jiribam gi Borobaya police station mi samagi matakta lehori ana sam yang gi matakta leramani ana yaubadi khar thorakre ado samaga khare hena leiri hoji mogi mama lehori se leibasi ji mapuroi lehori ma lehori mayam do kayuma irang ma thoe hay na khoi se saba thapwa sangde aduna koi leiba ngamde ba aduna minister na ming changbiu haidan akoi haijeninge ba koi angdu leitana koi iram dam do da changaga leini peace pame koi adu ima akogi Rahul Gandhi pami koi famduda hoi Rahul Gandhi lamba sumaina kogi Manipur gi chief minister lakpaduna hena ima hoina pamjaram dong male habatare lamdam asigi chief minister ni lamdam asigi miyam sibu ngakpi sembegedor se kogi chief minister na yengjan begedor me habatare aduna chief minister lakpi bitargadi ima hoina hena su pamjaram dong male habatare adu ima hoigi maike dagi chief minister lakpio na mamang da hai giba khopal lai gibra haidi lakani tormaga lakhi dabdo kamai thambi bi ima koi hai gi badi lete ko di lakani ko lakora hi chit lakani ha ko aujaram me ba Manipuri chini sa lakani hai dana ase usko lae ko le Jiribam da chalai lai re ko le hare ko harao me duga
ꯍꯌꯦꯡ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯒ ꯄꯨꯡ ꯀꯦꯟꯁꯦꯜ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯧꯋꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤꯅ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯁꯥꯗꯣ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯁꯔꯨꯛꯁꯦ ꯌꯥꯕꯤꯗꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯁꯤꯗ ꯋꯥꯔꯧꯋꯦꯕ ꯀꯞꯅꯤꯡꯕ ꯄꯣꯛꯑꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯗ ꯋꯥꯔꯧꯋꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯅ ꯌꯨꯝ ꯃꯩ ꯇꯨꯝꯅ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯨꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯣꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯅꯣꯡꯇꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯕꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯗꯣ ꯈꯛꯇ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯃꯥꯏ ꯃꯔꯛꯇꯨ ꯈꯔ ꯎꯠꯂꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯝꯖꯩ इमागी याम फजब वाफम लाखांसिदा ऑडियो से कितंग नुंगाइत्रे नेटवर्क से इमाना खोगी चीफ मिनिस्टर बु असुक नखरबा 220 किलोमीटर्स खक लापा इम्फाल दगी जिरबाम द लाकपीद्री बिस्ति करिगिनो किलोमीटर लिसिंग अनि के चामरी लापा नत्रगा नोंथक के लंबी दन किलोमीटर लिसिंग मगा चातरे खक लापा दिल्ली दगी दी राहुल गांधी लामगा खोगी दमकता लेरिबा खोगी लमदम मसिगी चीफ मिनिस्टर न लाकत्रि बिस्ति करिनो हनि इमाना पेंदना मित्तगी पीताब मखई चीफ मिनिस्टर बु लाहनिंग बगी पेंदबा अमदे लाहनिंग बा हबतारे अनि मक फोंदो पिरे तार इमा अमुका इमा दा अमुका हना लाक्चगी इमा अखोगी चीफ मिनिस्टर ना लाकपी बतार इमागी इमाना तौरिबा अपील से सोयदना चीफ मिनिस्टर यंगबिरमगनी चीफ मिनिस्टर यंगदबा तारगसु महाकी नंगनबा मियुसिन सोयदना यंगबिगनी अदुगा वीडियो से सोयदना चीफ मिनिस्टर द यहनगनी हाबगी थाजब अमंग लोयना इमा चीफ मिनिस्टर मणिपुर की चीफ मिनिस्टर दा करी अपील तो बिनिंगी जिरी दा लाकनब के तमता करी हाई बिनिंगी जी जी से जिरीबाम दा चीफ मिनिस्टर मसामक लागा कोई अवा बतायो मैम से कोई यंगहनिंगी कोई माना सथेंगना ला येंगो तो कोई पामजे ओके याम नुंगाइजर इमा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ना जिरीबाम दा लाकपिरगा जिरीबाम की मियामबू नखोगी दमकता आई लेरी नखोगी दमकता लैंगाक लेरी करिसु वागनु मिपाइगनु नुंसाथिब तौगनु अखोना मियाम के दमकता फनब सिनगनी हाइबगी वाफम दुदंग वर्गसु हाइबिरु लाओ अमुक्ता वर्गसु लापियु हाइबगी पेंदबा तेंथाखोल नत्रगा लेंगाक्तगी तौरिबा एक्सपेक्टेशन हाइब तारे कोई रिलीफ सेंटर से दलेरिबा इमामना थमिरकु वाफमनी अदुगा राहुल गांधी 2400 किलोमीटर्स लाप मफमदगी राहुल गांधी ngasi जिरीबाम द थुंगलरे अदुबु 220 किलोमीटर्स लापा इम्फाल दगी महाकी लमदम ओइजरीबा महाकी स्टेट असिमकी मफम मम ओइरिबा जिरीबाम मसिदा ngasi phawba yorokta था अमा फरकलाबा फावबसिदा हाइबगी मियामदा पेनदबा दुनी अदुबु पेनदबा तारगसु चीफ मिनिस्टर लाकपा तारगदी पुंगपेन पेनगनी हाइबगी वहम दुनी हाइदि चीफ मिनिस्टर लमदम मसिगी चीफ मिनिस्टर ना लाकपीबा हाइबसि लमदम मसिगी मियाम असिगी पेनदबा अवाबा कंसर्न मयामदु महाकना हेना नंगना क्लोजली उबिगनी खंगबिगनी हाइबगी अपामदनी इमा होय म्यामना फोंदुक पिरिबसि ओके रोशिमला कोनजे ताबिरिब्रा ओ इमा ना दुम पाइबिरि मालेको हो याम नोइजे हो इमा करे करे हाइबिनिंग बलेरिगे इमा यारेको ओके ओके रोशिमला अतोपा राहुल गांधी का थेंगना होबार सेंटर सिगी अखोय मियुसिंग अमनी का सुवारी तौबिरो रोशिमला रास मरुइना मफमसिदा मयामसि याम वानरो माले अहनसिंसु लोइना पखाना पखाना अदुगुम्बा कैनो ओइरे ओके रोशिमला मयामसि वाना बाहब तारे टाइमिंग दो हुजिक्सि नुंसासु यामना साबा टाइमिंग नोंखरा मंगबगी खितंग साफबगी वानी अदु मयामसि अवाबा पोथानबगी तांकक ओइबनिना मयामदा याम हेना डिस्टर्बेंस पीबगी महत्ता अखोय अपाना थोलागा रोशिमलागा आक्तंग वारी तौरगा हाइब तारे ngasi राहुल गांधी की खोंगचट अदुगा चीफ मिनिस्टर मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ना मफम मसिदा लाक तारगदी मफम मसिगी मियामना फावगदबा पेंजगदबा मयाम हाइब तारे ओके रोशिमला यस रोशिमला दा लाक्चरगे यस रोशिमला रिलीफ सेंटर सिदा लेरिबा मियाम का पामबसी यस राहुल गांधी ने ngasi लांबा सुगुमना इनक नंगना लेरिबा अखोयगी लमदम असिमकी अखोयगी चीफ मिनिस्टर ना योबिरागदी लाकपिरागदी हाइबगी थाजबा होप हाइब तारे ngasi फावबा तुम होपफुल ओइरि हाइब तारे ngasi फावबा लाकपियु हाइबनी मियामना पेनदि हाइबनते चिमसे लागदी अखोयगी पेनदबा मयामदसु लोय काउना घरनि हाइबने दु होजिकति लाकपिद्रमने मियामदा हेना नुंगाइतबा पुनि नुंगसिबा इमाना मपि ताव मखै फोंदोपा वाफमसु लेरे रोशिमला अदुना जिरीबामदा चीफ मिनिस्टर ना लाक हाइबसे अदुमक होजिकसु जिरीबामगी मियामना नॉट ओनली रिलीफ सेंटर द लेबा खंगनतना
Jiribam district sida leiriba miyam na soidna pamamgani haba tare Rosimala kamai thamibiya asumane ras maruina akoigi hojik leiriba Jiribam gi condition asida security gi award pa punamaksi akoigi chief minister asi laagadi punamaksi thungan mangangani haibagi adugumba chouba thajabaga loinana akoigi mamangda Manipur gi chief minister lakani haiba matamda mayam se khara khorang na ngairaga yam harauna leirambani adubu chief minister na lakhidabasida Jiribam praja gi loina ningba kaiba adumadi oigre hairiba mafam asida leiriba loisingta natana Jiribam gi praja miyamna su khorang na ngaiba hairiba ji laagadi maru oina khongdokpa ngamdaba akoigi khongdokningba wahai kaya aduma mayam akoigi chief minister ishagi akoigi ishamakki yungi adugumba yumbiren haitare yumburoiba adugumba mihut asida khongdoksage haiba adugumba praja miyamna tongan mafamsingda khongdokkibasu leigrera. Yes, Rosimala, thank you so much. Ngasi Rahul Gandhi na Jiribam dal aga Jiribam gi miyam gi awat apa awaba mayam ama tabiraba aduga parliament da puthokani mahana lenga paibana tabnina mahana di ngamdre adubu parliament da soidra puthokani habagi thaja ba piram bai batare sumai tawdana akogi state asigi chief minister nasu Jiribam dal aga Jiribam gi maha ki praja sing asida nakoi kari nungai tabale noi kamai tawri kari tawsika haidana hangbiram targade Rahul Gandhi na hangambi ba wahang mayam du Manipur ge chief minister na hanbiram targadi miyam se yam hena pengani haibagi waham duni adubu hojik su still Rahul Gandhi lakpo orgasu laktabo orgasu Jiribam is still waiting for chief minister N Biren Singh. On that note ai Rosimala bu aro bisna amukan thaga chaba phondok cheri loinana SKTV yangbiriba punamakpu aro bisda amukan thaga chaba phondok cheri koi SKTV si Manipur gi miyam gi konjel ni Manipur miyam gi voice ni expression. This is the expression of the people of Manipur and the state Manipur. So when you support, when you watch SKTV, you are fundamentally supporting the people of Manipur and the state Manipur. So keep supporting SKTV, keep supporting and keep watching SKTV, keep supporting Manipur. Thank you so much. Kurumzer.